Ki nongelam joka Neutrap National Youth Front Sengkeme harangkat ka HNYF Jantia Hills bat kumjuru ka Neutrap Border Dispute Redressal Forum ne kesngi kelaleji kendu yau Chief Executive Member jong ka Jantia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat ban Buddin halor ke jinglong jingman jong ki pajba nong songsnong bat khamtam habede bat kisnong kitau kibadon hakaput bat kejela Asam. Habakren hagani kesngi na kaliang Presiden jong ka HNYF Sengkme uba sadon bela ulaong. Baha kisnam kibaladep ka JHADC kala itu ya kisnong hakaput langba kisernot kaba maka kala ai bat kejeng penki imbiang ru ya ki elaka kibala yapno lakamba sanpo hadu nrupos nam. Hanrai na kaliang sorkar pat kam samla itu ya kini bat kani kebu jingye ikipaj ba kamtam ikinong songsnong jong kathan lagadei hagaliang keroi kapar kapuli puthi bat kumjuru habedei bat ki ipekru namar kimla banyo ya ki jingmentoy ki badei lengba jong sorkar uba sedon bla ulongru ba habedeng kini baro kadon ke jingsim kabu jong kinong peniaj jong ke Karbi Anglong District Council bat kiriu sim kabu na kejaj beriu Karbi kiba penting pensmit iki jaj beriu khasi penar nakapor syakapor khamtam ya kitu kiba syong basa ha kapun ni iwan kendu yo hadir wangi kendu i nong punya snong jong ga lawang nong pulut blok on blok wi iwan kendu siam bangin ya kali porto ya ka status jong itu ki snong keba bat ki doloi bat ki lamba snong ni ki snong ki ba don hapo betu ga lawang nong pulut namal haki arsna menjua ka dengan GHDC kala itu ekil ba ka snong Rai dekat kejing itu jong GHDC ya ka snong la kejing itu biang jing ki im yang GHDC ya to ka ilaka ka bala yapno da masan pon ru pofna menta ka nakalian sarkar pat kam sim tre ban itu kata ka bu jing ya gitu binong song thawang to namar ba lada om itu tak sarkar ba ki ladon tak snong thmai kabomot ya ka ba ke GHDC ka itu sarkar kam pat itu kabut bu jing ya inong ya pai ba to ka than nadu ki kam development nadu ka kwat ka sia ka puli puti ka roi ka pam ha tang ka epic ki numla bala pai ka puli puti ka talut ka borok ki jinglom kam ha bai dei ya ka ngalian sarkar India sarkar jela itu pai ba ko no but hapring kata kadon ki sing pak sakini ki nong penia lang kalian ka Karbi Anglong Autonomous District Council baru ki reusum kabu na bisa ibrio Karbi ki ba pentriam pesmi ya bisa ibrio ni na ka por te ni ku kaseng ni lawan mentang sini bagi ibu bagi mahami ki Karbi lada kita kiba naka Karbi Student Association na nena kanono kanhun yung Karbi balada naka po siya kapor kita penting pesmi jagai prado prasnam jongi ha po basa itu kan blok 1 blok 2 hamtam niru kidewan kan mau kau ikan tu Karbi yang niru gibun ma te lada kidangnya penting pesmi ai bu kata kejing ya jingbal pala tu bi pul sam ai kata benta kaya laga jong ka hok long man bru jong nyim dai banyak kata mal kalian mulai lada fi tunjuk ya ke prado paslam jingi bosong basa angto kamon kam sepoi ka khep ka bangir ni marse bang sai ke batenge ikan bi kat apa kita kata kajing ku bangi wani tunjuk dan si kalong ban budil ya kan ni kejing yo ya ka ya kejing long jingman jong tu sinong hangke bat kejing bam itu sarkar Meghalaya la ne ka sarkar Assam ya ki parado pasnam jingi bala ti bag jing syabat bai ni chupi to mata kesni ni nagaliang ka Neutrap Border Dispute Redressal Forum HBDRF te kajing nyidon lang bade rangba jomusing HNYF ba sedon bla bat kunju ba general secretary mo tingladon kajing yalang pani penbej lor kajing jom pardok persnam jungi kibadon hagi ceka ya kajia kaput bat khamtam stage blok 1 te kajing keren jungi kelong ba ninja ibudin hagajing ide bat kani kam bat hadin kajing yalang jungi nyilayok ro ban ya kendu bat deputy CM jongga Jantia Hills Autonomous District Council bat kunjuk bat di CM jongga Jantia Hills Autonomous District Council
te ngilayok ban yakran bat ngilayok ban keliru ya CM hatu hadin ba ke district council kelep ban im ya ke ilaka kelep ban ai sanat yo akting doloy kelep ban ai sanat ru ibu hesnong hatu ke district council kelep ai ni em ya kini gijing tho ceki concern department ke baper bat kumju ceki state government kena kaliang CM ong ba ke district council kelep ban halut barok kita ikut islah ceki state government bat ceki concern department baper mo te ni panru ita gijing tho na district council ibalong official kenang ba na kaliang jungi ba na kaliang keseng nyin sayo ban bin te na kaliang jong ke district council kala kular ban ayengi kita ikut islah ke belon kam but na kaliang jungi shen bat seng HNYF te ngila hadin bengilayo kita ikut islah na ka district council te ngin sa penbej pat ya kepor bar katarik bangin lek ban ya kendu dia ki arngut kita ki block development officer jong kalasking block bat jong namdong baladon kam kemut kumengeli jintip ba kate ka namdong CNRD block kampat functioning well ba te ngilai rai ban lek budin ban lek kendu BDO badon hapok ka halasking block na ka banta ba kinegis nong kitau baro ki badon hapok jong ka ilaka labang nang kelut blok mon kemud ki day ban longno kita kisnong ki bale itu dak election commission po jungi jelami kalia kenang ba andale itu ka election commission jungi jelami kalia bat ki department baper kum kanuksa haga health department haga blue department haki block kum ta terter tikini nong song jungi kin sayo bat enroll ya kita ki birth certificate lani kita ki election photo identity card lani ya ki aadhar card bat kum ta terter bat kin sayo ru ki development baper na po ke jelami khalia tat anda ki nigi snong ki thau jong ki kin don po ka list jong sarkar me khalia lani kin don no apo ka tag irol jong sarkar me khalia untuk tagasi badu CM nagaliang jong la kular ba nagaliang jong rai bodin tengi kumbach F na po Jantia Hills minayai budin hawi dai bat ka jinglong jingman ha ti kisnong bat ni saya shen selai ro syaki block office syaki office sarkar khnang ba in pej benya ba hadu kanu kala po cisha kata ga jingpoi kita kisnong sta ni hadu kanu ka sarkar kala sim khia ban sim gilinti ban pendrung no yaki keteng jong te kisnong khnang mo te gibriu jongi pradok prasnan jongi bodon nang te kinjo jing betoy lang kumbayok ki we kisnong